Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari kita biyahon barangay Lubigan. Aw nini i-distribute na to punong mga atos sa karot bukas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Makahampit yung kata naghula din di Lubigan insyaallah ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الحمد لله. Sa taud-taud pupudjihan pamahasot si Allah, amo intuhan nang daaki katutan nyo magpuasa rin di halaw man simbulan Ramadan. Damikyan diak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumihil sin sa laggo-laggo, tatabangan pabang sa manusya barhajat, labi awla na magsadak kagitan nyo pagkaon iban pag-inom dahin di halaw man simbulan Ramadan. Alhamdulillah, yari inday nga tumpukan si mga tay manghud na tuhaa ka ma Islam, tumpukan sin mga sila chichi boys, amo in piaon sin sila hawak to sila nag-i-school in pagkasi iban paglasa. Sampay pabihayaon bukun timob tubin pagkasi iban sin paglasa, dahin doon sadya halaw man nila, bat malainkan in sila, amo in tumabang ha mga barhajat, ha mga kakakaus-gausan nila, in sila ini, dahin ha mga magtabaru sin pangalta nila, haadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, in sila ini nagpun daing ha lupa sambuangan pawasilan palupa sug sampay pa mga sila yatto ha abroad nagtipon sin mga pangalta nila asupaya sila makarihil tatabangan ha mga barhajat katawtay manghuran natu ha agama Islam. Habihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala, tumukbal sila unom nga gatus karut paunom nga katus family hirihil sin sila ha mga manusya naguhula ha barangay Lubigan, Zamboanga City. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung katabangan sin kami kap aslinya para mga katus family para intended para Lubigan. So alhamdulillah, yan yung nagbiarabya o nito gobyerno lokal yun. Dengan mga iwan-iwan ko yun, yung pagngana nila Chichi Boys. So mataod mga iwan-iwan na mo nila yung mga Saudi, ang makaruhay wala, nagpara sila marila mga tatabangan. So alhamdulillah, yan yung nagbiarabya o. So kap, i-distribute na nito mga rakyat inshallah. Magsukulkan yung kataan-taan lang mga Chichi Boy, tapi awla yan yung mga simuput kanila, timawang kanila. Alhamdulillah, iba si mga kapulisan isap. Salam doa magsukulir, rehab sila bilang tumawang barangay. Mga katawatay manguran, di ko nakangana ng bukpamuok. Nagta na imbugas, namin sarak-kasarakan nyo para Ramadan. Sa aula, yari na atas jeep nila. Na habihayaon i-distribute na mo pagkabahay-bahayan pamuk-pamuk para amin kakitaan nyo to lang ta bukon amin piyono hadya hindi na mo ang buka-buk pa house to mag-house to house kami. Alhamdulillah magsukol dahil sa pagkakap. In bulan Ramadan, bulan hipagsasadak ka. Siabot si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Insa rayaw-rayaw na sadaka amo na in pagsarak ka halawm simbulan Ramadan. Marayaw raing katan waktu bangkaw nakasarak ka papagkahimumano siya. Sumukawa labi in dayaw niya. Labi in taud sintutong basan daing ha Allahu Ta'ala bangkaw nagsadak ka rin di halaw man simbulan Ramadan. Hangkan na in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam landu tuud siya matuyo. Hakatan amal ibadat niya rin di habulan Ramadan. Kaya riwayat ng kan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. In kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuyo-tuyo manusia
huminang amal ibadat pa Allah, sumugawa labi intuyo niya, dahil di halaw man simbulan Ramadan. Labi aula na bang kau nakarihil pagkaun iban pag-inom ha mga manusia miskin na hinang ila pagbukaan, insadak kamuyaon sa taod-taod na tuod intutungbasan hirihil kay musin Allah. Siabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un. Isiusiyo lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka pabuka hata umagpupuasa, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas, biya sin tungbas hirihil niya hata upya buka niya yaun, hari nalatan intutungbasan karayawan dihil sin Allah ta'ala hata nagpupuasa. Hati niya bangkaw na muasa rin di bulan Ramadan, tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa mo yan. Bangkaw nakapabuka, intao nagbuka sin puasa niya yaun tungbasan sin Allah, damikyanin ikaw nakapabuka, tungbasan kau sin Allah biya sin tiungbas kaniya. Nabangkaw nakapabuka, hambuok puasa, atawa dua, atawa hangpo, atawa nakapabuka kau hanggatus, manusia halom simbulan Ramadan, biya kau nakapuasa, nakahanggatus, iban hambuok, intutungbasan kay mo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nawayroon magpakapuasa halam sinang kaadlaw, hangpo, kauhaan, katluan puasin mapuasa niya hang kaadlaw, hambuok din kakausan si manusia, puasahon halaw man sinhang kaadlaw. Hasabab dahin dito bang kamabaya tumaod, lipat mang lipat intutungbasan, hirihil kay musin Allah, pagpabuka na kau, dihil na kau pag-inom, at awakan pagkaon, hasupaya mahinang, sabab, hikapagbuka, sintay manghud na to haagam Islam. Murah-murahan di kita nyo halaw man simbulan Ramadan, taupikan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-amal ibadat matukan niya, iwan pangayun na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamman in amal ibadat sin kita nyo, taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sa taod-taod tutungbasan, dahin dito halawm sin sulga niya, ajannatun na'im, ajannatul firdaus, ajannatul rayyan, tungbas sa mga tao magpupuasa.